Nggih harap niki para jamaah sadaya yang hormati dengan setekican kasya. Amun telik dengan lain niki halwe dosa langsung baron botek ruang sin telik dengan. Nggih harap saya barang niki tebing ilmu kasya. Tenang atin, terbuka atin, tersingkap atin. Tahun sehingga tahun telik sandi tahu tetelik isi dengan angan jok tiang meniup doa. Ya Kudus atinil fulus wa man adani fahuwa mafus bi barakatil Habib Abdullah alaihi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang pelunggum sami para jamaah mempunyai 5 perkara niki lam yukhti' lahu firasatuhu, dia salah firasat. Ndek nak melenceng pirasa kenapa hak milik makbul doa. Amut tarak 5 perkara. Ustaz nggih Fajri Ustaz Ilalah Barat niki lupa akaran mukarram sen. Ustaz Hendra tetap ngiring beliau luar biasa. Nggih awet muda beliau niki luar biasa. Nggih Ustadz juga niki Saifullah mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Dan bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang mudahan tetap sehat, selalu apa sehat. Nggih, amin ya rabbal. Bawa atas sehat, kencang bawa atas. Bawa atas, bibi bawa atas. Alhamdulillah. Nggih para jamaah yang dimulakan Allah. Nggih, mudah-mudahan tiang pelunggum sami sekira ngaji niki ibu-ibu insyaallah pelunggum sami awet muda insyaallah berkira ngaji nggih. Nggih ndek tekican si penyakit galau, ndek girang galau amut girang ngaji insyaallah. Ndek girang susah amut girang ngaji insyaallah. Tenang hati, tatanazzalu alaihimus sakinah war rahmah. Dengan girang ngaji tepentunan rahmat, tepentunan kasih sayang Allah was sakinah, tepentunan ketenangan li hati. Maka dengan segera ngaji tenang hati, saking tenang ngaji niki para jamaah muyitan tedam. Nggih, alhamdulillah mun bali tahu di tini tedam dakat bekipah. Lagu mut ngaji jadi datang bete mendet tengah hunin tuang guru. Nggih, mukot tedam. Nggih para jamaah bahasa Nabi sallallahu. Nggih Nabi bahasa Rasulullah sallallahu. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Nikmatani 2 macam nikmat. Nggih ieu tak luik lali manusia no elek 2 macam nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 macam nikmat yang menyebabkan manusia itu lupa. 2 macam nikmat saya sebab manusia lalai jok Allah taala. Pertama nikmatus sehat wal faragh. Pertama nikmat sehat dan sempat. Loik dengan lalai le 2 niki sehat dan sempat. Tebing sehat dan milih datang ngaji. Tebing sempat dan ini datang ngaji. Akhir tekican penyakit yang pemilih datang. Beruan pelunggum sahadir niki ibu loian sa sakit atau sa sehat. Loian sa sakit zohir lagu sehat hati. Pelunggum sami kan iya ruang sakit jengkum, sakit dembulaian adalah macam tam tuku, luam nyelepo, luam nyelepe, luam besilu, luam betelusuk. Bareh ngone-ngone jangan ngalak menujuk muri nggih. Nah, naliki ibu-ibu luwe sakit-sakit leti ngaji alhamdulillah. Lagu ndek enja sakit yang pelunggum sami hati, tetap awak sakit lagu hati ndek sakit. Luwe dengan di luar sana ibu-ibu le 2 majelis talim sesehatan isi kita no luwe. Sasegeran si pelungguh mana luwe. Sabajangan si pelungguh mana luwe. Saya ngesan si sida no luwe. Am sida jangkah mengas makin nggih. Yang pendek wa handang julu tiang. Nek kira kanang jamaah ni lemas kemilu ngam-ngam ruang datang. Au. Jangan bergirang tedam tak ngaji aku. Ngam kandang julum lemas kemilu menitan tedam. Iya dan tedam tahu pendek tong guru milu lemas isi. Alhamdulillah. Nggih bahasa Nabi nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 macam nikmat sak luwek manusia lalea. Nikmat sehat, nikmat sempat.
Pira luik dengan setekicang sehat, setekicang sempat dia milih datang. Maka alhamdulillah pelunggum sami dengan sehadir di majlis niki adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Beruan dan terpilih insyaallah taala dakan jauh yang pelunggum lumbar datang jok niki kembik lantaran pilihan Allah. Amun dia terpilih insyaallah taala dakan rapat masjid, dakan rapat majlis talim, dia tak milih datang karena bukan pilihan Allah. Yang pendidik bengak bingung ibu-ibu amun nak dengar mutenak teh lalu ngaji, teh lalu berjamaah. Apa ni dengan seno? Lalu sida je lalu sida na dait tenaku jandek lalu aku no dait blok lasinga. Garana itu lalu sembayang ni mu pahala. Tentu nanu lasing. Nggih, gerah tebing pahala enta. Kembek tenaan niki isit kangen. Lagu arak doang unin dengar lalu satu tenak. Lalu bingaji lalu huni. Nggih, berarti bahasan ulama no ibu-ibu amun arak dengar mom tenak mun dek milih, ndek niya ndek milih no Allah Taala ndek izinan datang jok majlis niki. Ya kulang. Amun arak dengar mom tenak datang ngaji, mu apa ni lalu bialo sida uni. Aku jalemak uni karen seminggu. Karen sebulan. Karen setahun, ngono-ngono je palo. Nggih, ngukur lawan lemak baik. Sedangkan malaikat maut dinarak bun regaan nggih. Idza jaa ajalukum, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Amun datang malaikat maut din bau tergak kena laun bareh julu. Itu doang girang bergak ibu-ibu nggih. Bareh julu laun julu malaikat maut din bau tergak. Nah, mudah-mudahan tangkai ibu-ibu nggih istiqomah lumbar ngaji nggih amin ya rabbal. Nikmat sehat dan nikmat sempat dia salui manusia no lalian nikmat sehat nikmat sempat luik dengan sehat lagu den tekican insyaallah taala kesempatan arak kesempatan milih ndik milih. Mudah-mudahan pelunggum sami aden mau hidayah nggih amin ya rabbal. Dengan sandik milih aden mau hidayah doa Allahu yahdi, mudah-mudahan tebing hidayah, Allahu yahdihim, mudah-mudahan tebing petunjuk insyaallah subhanahu wa taala. Inggih para jamaah sadaya yang hormati, qala Abul Fawarisil nggih Karmaniu ara ulama aran Abul Fawaris Al-Karmaniu rahimahullahu taala. Abul Faris mengatakan man ghadda basarahu anil maharimi amsaka nafsahu anis syahawati wa ammara batinahu bidawami gih muraqabati wa zahirahu bittiba'i sunnati wa awwada nafsahu akalal halali lam yukhti lahu firasatahu ay firasatuhu. Jarin para jamaah sadaya yang hormati dan muliakan, bahasan ulama niki saya seberdua 5 perkara jauhan diri 5 hal. Maka dengan senun ndek niat salah pirasa, ndek niat salah pirasa. Aran pirasa taran ibu-ibu tebit insyaallah taala pirasa. Ittaqu bahasa Nabi firasatakal mukmin. Nggih ittaqu pada takutlah. Nggih firasatul mukmin. Nggih takutlah terhadap pirasat-pirasat dengan beriman. Arak dengan tekican pirasat insyaallah taala tajam pirasat niki. Mun basin pelungguh cara lain je kasap tiunin. Tuan guru ti ya awas. Tuan guru ti ya karomah. Sintaon dua apa isi nate yaran pirasat. Arak dengan setekican pirasat tajam. Barantan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, barantan para jamaah Nabi sahabat-sahabat lain niki. Apa pegawaian apa arah sahabat lain sing ketahuan tebing pirasat insyaallah taala ndek wahyu dengan beriman tebing pirasat insyaallah taala. Nah jari ibu-ibu arah pertanyaan kan tuan guru apa? Amun malaikat Jibril kan tugas seno adalah menurunkan wahyu. Mun malaikat Jibril menurunkan wahyu mano Jibril Mikail ia jari apa Mikail
nggih jari bagi rezeki, Israfil jari tiup trompet, Israel jari cabut segalanya. Jibril membawa wahyu, Mikail rezeki, Israfil meniup sangkakala, segala nyawa. Jadi Jibril no menurunkan wahyu. Mau berembe makin, sedangkan wahyu niki wangkan turun wangkan arak Nabi makin. Kan hai Nabi terakhir nih bu, Nabi besar kita Muhammad SAW. Kah narak Nabi, bertingkah narak turun wahyu, berarti nyekan nganggur malaikat Jibril jari. Undik nganggur Jibril. Apa purun malaikat Jibril makin menurunkan ilham kepada orang-orang yang beriman. Tebing ilham. Ya kenan wa ilhamal malaikatil mukarrabi. Nah jari ni ibu amun nabi tahu wahyu aran, namun dengan mukmin tahu selain nabi ia aran apa baru iya teparan aran ilham. Nah sida ni tebim ilham si Allah Taala, arak dengar setebing ilham si Allah Taala, arak dengar setekican kasyaf atin niki para wali-wali niki yang pen Habib Umar, Habib ulama-ulama wali-wali niki le Yaman terutama ibu-ibu nggih niki tajam-tajam firasat. Nggih harak niki para jamaah sadewek dihormati dengan setekican kasyaf. Amun telik dengan lain niki halwe dosa langsung baron botek ruang sin telik dengar. Harak seh barak niki. Nggih harak seh barak niki tebing ilmu kasyaf. Tenang atin, terbuka atin, tersingkap atin. Tahun sehingga tahun telik sandi tahu tetelik isi dengan awam. Nah ia aran pirasat. Pulunggum sami melem tebing pirasat sasolah ibu-ibu tajam pirasat. Nah niki tajam pirasat. Arak dengar tahu kadang-kadang bareh ndak sugul unin bareh yang geri uni. Tetu geri. Nggih, tajam pirasat arano. Apa aran? Pirasat. Nah jarin bahasan ulama niki para jamaah arak dengan satebing pirasat niki tajam, lam yukhti lahu firasatuhu, ndene salah pirasat tenu yang terjadi. Wah arak dengan kena yang mati ti kali seminggu ni lah bingung tetun mati ti angkat tiang niki masih kira kak manu laun ibu-ibu yang bendek tetun mati ti ya pen tiang arak doa ke ibu-ibu mau dengar nalangi angan jok tiang meniup doa. Ya Kudus atinil fulus wa man adani fahuwa mafus bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Unik tebing doa lain. Ya Kudus atinil fulus. Anu memilih sugih ni jazah ni milih sugih. Ya Kudus bareng-bareng. A'tinil fulus bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Kudus ulang. Ya Kudus a'tinil fulus wa man adani fahuwa manfus. Kita tu kan ni membarak berjorak tebik si guru kobil tu Ya Kudus wahai Allah zat yang maha suci, a'tinil fulus beng kepe bi barakatil Habib nggih atinil fulus waman adani sai sakitan aku ya Allah. Nah bisa narak dengan sakitan pelunggum sami lagungkah baca digbani ibu nggih waman adani sai pesakit tangan kini dalam hal berjuang di jalan Allah. Arak dengan subhanallah solah mud gawe barantan Ustaz Pajari solah mun pia arak doang dengan wade waman adani sai pesakit. Amun telik dengan lain niki halwe dosa langsung baron botek ruang sin telik dengar. Arak seh barak niki nggih arak seh barak niki tebing ilmu kasyaf
tenang atin, terbuka atin, tersingkap atin, tahun sehingga tahun telek sandi tahu tertelek isi dengan awal. Pelunggum sami melem tebing pirasat sasolah ibu-ibu tajam pirasat. Nah niki tajam pirasat. Arah dengar tahu kadang-kadang bareh ndak sugul unin bareh yang geri uni. Tetu geri. Nggih, ye tajam pirasat. Pirasat tarano. Apa ran? Pirasat. Nah jarin bahasan ulama niki para jamaah arak dengan satebing pirasat niki tajam lam yukhti lahu firasatuhu ndene salah pirasat tenu yang terjadi wah arak dengan kena yang mati ti kali seminggu ni lah bingung tetun mati ti angkat tiang niki masih kira kak manu laun ibu-ibu yang bendek tetun mati ti ya pen tiang arak doa ke ibu-ibu mau dengan angan jok tiang ni meniup doa ya kudus atinil fulus wa man adani fahuwa mahfuz bi barakatil habib Abdullah Ali bin Lulai ya kudus atinil fulus anu memilih sugi ni ijazah ni milih sugi ya kudus bareng-bareng A'tinil fulus bi barakatil habib Abdullah Al-Idrus ya kudus ulang ya kudus a'tinil fulus wa man adani fahuwa manfus. Itu tuh kan ini membarak berjorak tebek si guru Qabil tu ya kudus wahai Allah zat yang maha suci a'tinil fulus beng kepe bi barakatil habib inggih atinil fulus waman adani sai sakitan aku ya Allah. Nah bisa narak dengan sakitan pelunggum sami lagungkah baca digbani ibu nggih waman adani sai sa pesakit tangan kini dalam hal berjuang di jalan Allah arak dengan subhanallah solah mud gawe barantan ustaz pajari solah mun pia arak doang dengan wade waman adani sai sa pesakit aku bahwa mampus adin pelo bahwa mampus adin pelo bi barakatil habib Abdullah Al-Idrus dengan keberkahan kemuliaan niaran tawasul terakhir bi barakati dengan keberkahan Habib Abdullah Al-Idrus. Nah niki nggih ieu teh baca niki ieu mau ijazah ile Habib lae tu Yaman musai saya baca ni saya jak musuh nanu meniatan langsung mati dengan seno jarak seminggu wah buktian seku mati dengan seno no lagu ia bahaya ni dan pelau ya amte jazah ni wah selapu amduan mati itu tu kan ni lagu pirak baca niki mun sak nyantar lalu mun sak wah nyantar lah Qabil tu terima ane tiang ijazah ajaz tukum Qabil tu bahasa ajaz tukum nendek milu jasa nak ajas tukum side kena Qabil tu enggak anonim nendek milu jasa aku ajas tukum ni aku ni jasa ajaz tukum Qabil tu nggih apa ni apa dalam lagu ya kudus atinil fulus waman adani fahuwa mampus bi barakatil habib Abdullah Al-Idrus. Ah, ya niki jazah elek set ya
lemak bahasa memolek mesti arat dengan meri. Aran dengan kowe solah niki pasti arat dengan meri. Ini terutama tuan guru niki loek dengan meri. Ndek kadang-kadang dengan ni subhanallah mau rekeng-rekeng ni ibu. Kadang kan tuan guru loek datang ngaji nggih mesti tiap beng najin minyak. Mau tiap rekeng-rekeng yang kena berpikir ni adim loek dengan lawan paran panitia niki jari korupsi. Maaf nggih ya kebem gambar tuan guru atau sas pejeri wan julu baduin majelis arak tuan guru kan hadir ngaji jauh elek mau kena apa denganan semal ndek beng tuan guru ajin minyak ndek napel ndek elas tuan guru dak kan ndek tebeng elas lagu dengan saran mobil niki ibu butuh bensin atau ndek butuh bensin atau ndek butuh bensin dia mau jok teknik tahun dia anu bensin nggih bensin mobil niki ngau bensin berbeda tak lampak darah bensin kena tahu isi air apa ada sakit wahnu kedua laun mut ngaji barak niki mesti narak jamaah lapah mesti tuan guru jamin belek dengar ndek napih lah mun sida pada yang beng ustaz ndek nang rumun ni ndek nang rumun sebini nendah ikhlas karena Allah Ta'ala lagu coba pikir-pikir mau templung 2000 sida 2000 trombo 2000 jari 4000 trombo 2000 jari 6000 trombo 2000 kepanca nak 100 ti coba pikiran mombi jalan nak korupsi memberembelin beke kepeng no angka ini jari majelis no walain no sin beli beras tahun guru mau tareke lagu alhamdulillah tiang niki para jamaah nggih mau selawat sik selawat tahun guru jam mau niki wa ngaji-ngaji tu dua arak sik selawat isik peselawat tahun guru malik ni narak kakan-kakan ibu-ibu nggih nah jari nendek terawas mendek tahu tiang pulungguh beseda nendek tiur nendek tahu betul nendek sakiti dengan nendek tahu tersakiti itu tahu tetiur lengek ibu nendek tahu itu tahu tiang pulungguh tetiur lengek nendek tahu itu pun nendek tiur dengan lengek nah niki paham ibu-ibu nah jari ini mau baca tiang niki arak dengan meri ibu-ibu macam munin piat pitnah mau mati dengan senu berembetan mati ibu-ibu bercerita jadi lagu dia sebutaran jadi ibroh doang jadi pelajaran kanggo jadi pelajaran ada ringkah menu dengan senu mobak naik ni bodon apa hanti aran kepelik naik bar kepelik gajah kepelik naik apa ni nuan wade dengar itu ngaji jog balik kenjak lalu mengaji jok tuan guru dia nak kotet nak ngajah-ngajahan mesti ketua-tua mepadu tepengaji si kanak kotet penek mui kelemak uni muyunin penek mui kelemak ya ajah muni wong kembe lalu ngaji-ngaji terperingat isi kanak kotet tu no tuan guru lesi-lesi tak ngaji uni lagu seduk gue sabar tu nggih mau baca anak kudus-kudus tu kudu muk niata muk sebutaran ya kudus atinil fulus wa man adani fahuwa manfus bi barakatil habib Abdullah Al-Idrus ya kudus bilang waktu bacaan 3 kali muk bacaan bahwa mampus nu muk baca arah mau mati terus kah coba lagu ibu-ibu kah coba lagu kah cobaan semamu le coba coba matiin laun lagu ndek napa barak niki ibu-ibu memang saya berdoa muntazalimin tekabulan akan kafir ndek nasanih tiang pura doaul mazlum makbulah ingat doa dengan terzalimin makbul doaul mazlum makbulah saya berdoa dengan muntazalimi makbul doa karing nak tuang guru berdoa saya berdoa sih de baik memtasakaiti niki makbul doa barak kain kunyi awar rapuh lagu sekali mau kadean baik ngerau 2 kali mau kadean tekican bodon dulu mau lalu jog dokter nah dokter selain berawat niki ibu ye kira ngaji nak anjok balik
Ya kira ngaji jak Bali nak. Mau jatahan seminggu nak palo. Seminggu nak hirup. Nah itu zalimi dengar. Ia doang jadi piat gara-gara menuntang. Mungkin wah ngaji dah. Ngoye uni rau. Mau sopo ketika jandek wah baik balas-balan teduk, baik menunin menu. Mun balak dengan ngajar itu dengan menyilak. Itu dayang gunung, aiden menyilak kayu jauh elek ini nundak nuzul bulan puasa nyekan ibu. Bulan puasa nundak nuzul mendengar nyekan puasa. Arak na tuan guru ti jago, arak je dalam tahu majlis tu jago nggih. Memwikan kan sawal lalu, jelu Selasa tahu hingga Zohor. Dalam tahun mesti berketuan dengan tumbel itu menyilak dayang gunung elek. Arak tuan guru ti jago ni gagah bayi uni. Ai harus ini terus bayi, temuk doa bayi barik. No, ya gagah uni mo masih baca nguni. Mo iya bayi tuan berketuan no asa mati seno. Di narat tuan guru yang boya te jago ni. Di narat tuan guru te padahal mun tau ni aran ti terbalik ndek tuan guru ti jauh ni. Lagu ndek ka pemeletat sebut tuan guru apa ndek. Lagu masalah mau barak bidengan no ni. Mun nyekan puasa dengan di narat tuan berbuka ye kelapah. Moto tak tuan guru ni tu lauk lin jago jatiah. Araran mendua, araran muja, metiang asli jago. Dia terbalik, dia entu muja, dia entu ni lah. Tu tanah tangguti jadi narak unin bebar. Mau dengan walapah waniki aran bulan an pesila nuzul Quran dengar. Dia tak balik, mulalun kair jok temundu, dia mesogol tang guru no. Anen dia tang guru no kena kani dia deh muni. Dia tijaya anu ni. Dia kena no dia uni. Ande sa anu nun. Dia pokok ande dia ni kan. Dia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang pelunggum sami para jamaah mempunyai 5 perkara niki lam yukhti' lahu firasatuhu dia salah pirasa. Dia nak melenceng pirasa kenapa hamilik makbul doa. Amut arak 5 perkara salah pirasat dengan senu. Arak dengan setekican pirasat tajam. Dimin kena ndek wah terjadi. Ia tajam pirasat. Arak dengan mudait barang menu. Arak lai aran mulai peraya niki satajam-tajam pirasat niki barang tuan-tuan guru Najamuddin almarhum wah ninggal dunia. Kasap niki tekican tahu engat turun pegawaian dengar. Termasuk sekali Kalimantan aran guru sekumpul. Aran guru Zaini aran Zaini Abdul Ghani. Terkenal Zaini tuan guru Zaini Abdul Ghani atau tersebut guru sekumpul. Niki ibu-ibu tajam pirasa. Dia bau engat-engat dan bermuajahan niki termasuk niki mon niki Datuk Linsir no ibu-ibu. Datuk Linsir ni bodah. Tajam pirasa nindak macam-macam angka. Memjok tu no salah-salah niat. Angkut kena karap baik laun anu. Angkat tiang wah temenok dadah si almarhum si beliau niki tuan guru Abah Linsir yang kena tuan guru sudah bekeri. Sama si Erup makin tajam pirasan beliau. Tiang waktu undang isi Ustaz Adum Khairi ninggal dengan toa. Ninggal tuan guru Adum. Mau tertunda kancu beliau tiang lambat tak datang. Mau dengan toan Hanina meninggal Ustaz Adum milembung borok. Mau tiang niki ibu-ibu lambat datang bumayit niki waktu jauh jok kubur. Mau tiang baru datang. Mukdait atau Ustaz Adum tu dua rurung tahu. Sekan datang basa. Angkara je waktu ngaji kuning. Anu basa. Linggih hembare jari taziah. Nek di taziah kuning. Nu tuan guru muktele tu jauh tawar lagu muktele. Abah tuan guru sedan ia jari taziah di semelon. Ndek beliau bareh jari sambutan atas nama keluarga. Awan lagu ni ndek
anu uang sembayang uning kena ibu-ibu si di kemana uning sembayang julau nenek uning mui jelap ngerawas dia sembayang baris sembayang uning yak sembayang dulu uning lagu anu uning nani tu wah tak selesai zikir wasal baca talqin kan kah talqin itu taziah ngo sida jadi taziah wa tersebut tarang mau mak sembayang nani ngo laik tengah anti hun barang be sembayang aneh semendak uning dek bani nyuruh sembayang dulu aneh sida tersebut mau tentu demen wah tutu wa talqin belasuk jok kubur bertaziah tongo bisi al mukarram tongo bayi men nyala ko ning makamang agendek kesili jandek kesili nggih amun demen inggas menu beliau mon anu beliau mon jari sambutan waktu niki sambutan menu tiang bakanya aku doang ketelik dengan mau sadum jangga nih teganin adum kuat merari adum ke Bekaro muni aran tahu sadum kah digirang merari kah nah girang mau yuk nih teganin adum ke Bekaro adum kuat Bekaro kamu Bekaro kayentan beli cepas ceplo adum ke Bekaro mau terus mau tiang udah telek baik besalam kerja beliau waktu baden wah beliau ni karena muktawan beliau ni wali waneh mau apa bahasan beliau anu juga tati sembahyang bas enggak apa sembahyang pakai sembahyang anu sasadum disuruh baru jok kesilin malik nih kesilin nah saya jadi pertanyaan nggih saya jadi pertanyaan belen taok dek kuas man dek man sama enggak samuk barak no dek man sembayang usah sadum doang memajitkan bomborok kancet tu dalam hijau dengan hijau tu dalam tahun mukodek dek ngeras mbe jalan tahun mondi dengan no jari wali mondi dengan no tajam pirasa ya penhati-hati dia dengan tajam pirasa imun tahu niki kasyaf punin teparan yang boleh mutasawuf masih dek barak-barak meni nyadu no baik nyadu harak malik guru kele yama niki loe guru-guru kasap-kasap mau seleng-leng mau nanti kele lawang kesekam datang bahasa waktu siapa man mau tahu jarak letu pada jarak letu waktu badai am tamaletan haruan dan tamu bahasa waktu janu maper nasi buhari bahasa niki aran Syekh Husain Hindiar luwe niki sabar-baran niki ye luwe endah ende apa hancen nih nak jadi tong guru arat dengan awam sekitar masih mun tawon barang niki iya aran ilmu kasyaf iya aran tajam pirasat sebab tajam pirasat nu ada 5 bahasa ulama sebab dengan tajam pirasat nu ada 5 apa sebab sebab salima no melem tersebut mulai mak habis sebut naneh mau arat tong guru yang ngaji ni segera niki atur tiang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.